Kivu munene wa kivalo cha Tala Francis Mulinge emwamba na makivu angi Tala kuya matungulu county ya Masako ni matete ni kuvivya masine siya Kalata kakune muungu kana tunyonde musini wa Tala. Mulinge ainena isesoni ye ni wakanya kana alame kwenda na kutoa isi ya utandithya mubatana ni mekwose wa matambi metu makimea na ke Boniface nubikite akuseyana tumanisenga weno. Kwena munene ulonga mirisio cia Tala Francis Mulinge watakanaita mbere mosie kwitana manyiwana ciana kulika mituoni muthuku na wala methito manangi wa mikeleleyo kulika kula kwithito na tulata tutu vatanekana tunyonde muthenya wa muthima ivikiano vivya tunyonde 14 kisioni cha Tala nesia muthani wa monde nitwetha neseso ya kuvivya tunyonde kana islatio cia gambling machines thi watakolanya va musini wa Tala osiana situ ya angi kiakwa na nitwendea neseso yu ngina tunyonde tututhelapyo yu Kivu Mulinge no aumya ukany'o kala matonya kwithwa na mesilia makwenda na uvingi seseso ya Kuminana tunyonde isio ni thisionthe aiwetakana maketheo maoso matambi metu makimia kuvetana na mitu mithuku ila ithitu itwe isio ni thi na kana kula kwithirwa na sindu cia tunyonde kwithirwa na mekwangi mathuku ta kwivitha mangendile kana la matoya cia usangilisio ni cia matungulu na nenda aumya ukany'o kwa ala meuthithia tunyonde na andu ala mena kelelo chu cha kwitha tunyonde kana kauni wa mbei ye ati make sure kana Tala na ere easy like surrounded Tala rivando we kanyonde nundu yuni kubunge school ona tu nethiwe na umbano wa security o metoke na SCC wito na ene manazi kana tunyonde ni tumwa tuchangite ona walifu la we ba Tala nundu ona ndo la me ututheni musini wa Tala aingi moma ke uyibitha kula kuuthiwa gambling machines yu awetakana vaina uthasio nomwe kana mwenende ukwitikilwa kutwaisya viasala uyu musini wa Tala na mawithiuluko mayo ende na utwaisya misako mwive na makivu na mawisa mauzi kwithekana mitu iyo ni avetangwa isio ni ithi unya ndia aumya ukany'o wandu ala meuthithia tunyonde kana yukuma yu kaone wa mbia na tienda kwigwa ngewa ya kanyonde Tala ketha ni lazima mundu ethe ya kanyonde evetange Tala athi kundu kula kungi nyeta inye chief area chief wa Tala nina leanga wa tunyonde Tala Mulinge ongela inge kana methito na vinda yumu kavinani kala mavetanga tunyonde kana masini ithisi ya kutwaisya Kalata isioni cia matungulu vala ingi maenende kana la matwaisya viasala uyu methito maitungia imenda ingi enende kutethesya kuweta la mena viasala ithi no kana methiwe na vinda yani uya kuvetanga kana kumina viasala uyu muvatane notonya kuthea mausangili kana siko ingi nthuku na nitiendea na ukolanya tula tungi tutile nundu ba soko tuyobo tekile otavivya tukatungwa takwata tukatungwa kou nitiendea na utukwata tivevetie na nengi tenda nende matutuyeke ondone osu nola wisi vandu tui atutavie nikenda tithitwasi ni asia mithatha mithelu nitwithitu na wave ya ung'ei maskulu kuyo wa makanisa na ni ngulia ene biashara ila siva Tala makanisani maskulu keka ni meke ya CCTV cameras nikenda twasisya footage ukethea nundu ingeti mesi withia ni laisi kwitu kwa identify mundu ucio no ng'ei chuno nikenda kuchosa withia kwi laisi kiu ni azeki uchangia kuola criminality ila yende musini wa Tala ona mesi ndo ala tena mesi bado tiki ya CCTV cameras niende na urutethesya muno nundu malama ingi niteke ukwata andu acu laisi muno nundu wa kutumia CCTV cameras ko ndia kulia andu ala mena biashara ene nikenda meke cameras isu siku ya kuchoma ndio watu kwa Tala kaunti ya Masako nyeni toboni mutesya